Supir mobil B1304 YUK ngalangan sebarang diparkirkan. Supir mobil Avanza B1304 harap diparkirkan daripada keluar. Lejang Sumping keluarga besar Putmon Rimba Angkasa Amandara Sandi Panglima Putra Besi Rimba Jaya hadir. Anu bangkir Asekdes Atta Pawakil SD Lobo apa di Barapangan Bos Cohai Akhirnya Asamu Agus Aedi Di saya Asubur anu bangkir Karawang Pawakil SB Rimba Jaya hadir. sayang di Pocong Rimba Jaya Ayoga bos muda Ayoga Lobo apa di Agus Budiono Parapangan Asekdes Atta Rimba Jaya sayang di Agus Prabowo ayah ayo bos muda Kota Karawang anu bagus ayo bos muda Rimba Jaya sayang di Acokor besi panas Cokor Kota Karawang Agus Prayoga Rimba Jaya anu bagus Acokor Putra Besi Panas Apana ade peda ikan Rawasari di Tanjung Bogor anu bagus di Ika sayang di pada hajat seniman yang elake hati subur anu bahagia adewa anu pada hajat anu bahagia adewa putra Kapling Jaya yang mau hajat Kota Karawang Awakil Topik Golu apakah Karang putra Sekar Kapling Jaya Agungna putra Kapling Jaya Aulis Bokir anu bahagia Bokir di Aulis Bokir Ari Jawa putra Kapling Jaya Awakil Sobri saya Negara Awakil Sobri Kota Karawang Api Rudi anu bagus sayang di Ulis Maan Barabai Api Rudi Awakil Sobri Negara Sari ayah seniman Bawakil Sobri Negara Sari Awakil Topik Golun Karang Sekar Kepayun saya Aulis Bokir Buki Seri Rawuh Bawakil Tapi Golong ayah Ngenomaan Ayo bangkit Aki Pendek Gabung Kongan Teror Pendi Bekasi. Gabung Teror Bekasi anu bagus Ayah Mandor Haji Nada Putra Gabus Ayah Mandora Haji Nada Putra Gabus Karawang Akinoi Putra Besi Panas Wakil Ketua Putra Besi Panas Akinoy Cinta Wakil Rahman apakah itu cinta Panglima Gunung Sembung Wakil Rahman beritanya Mama Jairoh Mayang bahwa Sari Rahman anu bagus Ayah Rudi Buah Kebang Kamiri Awalet Bos Muda Awalet Ayah Awalet berkabang cium Bapak indah Bapak Katib Purna Jaya harum bermakna RT Madin Cabang 2 cinta berkabang jiwa pada Madinah cabang Aulis Bokir Buki Seri Aulis Bokir anu Bukti Seri Abang Sian Putra Sian menangis diri sendiri menangis di ruang suci Umi Una ya Umi Una
ah bumi warna sayang cinta berkorban jiwa indah harus bermakna Wakamidi pada hajat kebersihan awak kami di cinta berkorban jiwa beres indah harum bermakna naik acokor kumangke besi panas acokor kejenilan apa ada rawasari pada hajat lapang dasar mana cokor nuarera diangge kumoja keluaran di Karawang asaip kamojang tulisannya ada dalam kebal utang siap Papa Bos kadus abang siap asaip kamojang ada gelis anyara datang rabutan nogalimut keluaran di Karawang kalau arengoy akan dipandang tentang arba asaip kamojang Boda Koko Ketua Sri Kandi Bekasi Utara Numana Bekasi Karawang anu bagir di kapayuan saya asamung ay asamung kapayuan asubur yang muhajat bulan Numana tengok manali aturan sayang di asamung anu mana di asamung putra besi panas babur nabagir sayang di anu bagir di gebrak kapayuan saya ayo ketua taikan ketua Aroneroy Ketua Putra Besi Panas anu bagir Aronero sayang di ketua putra besi panas Aroni Roy basa itu moja anu gelis Akodir Junggal Jaya anyar Desa Dewa datang kompet digabung teror Bekasi ayah mana rajin ada aya mana rajin ada putra gabus ayo gan anu bos muda Ulfa Jaya sayang di Agus Prabowo anu mana oh. kapayun di sayang di brang Abayun abdi kapok yuk kapan ayun apa narik di Sukatani anu bagir iya asubur Patapati Mapurana Jaya asamung asubur putra besi panas anu bagir asamung anu mana kenoy ayah Riku aseti sayang adei akil gabung ibu akil gabung amantara seti amantara kenoy wasamau sayang di acokor komangnya anu acokor batur asubur acokor duai asamung asubur putra besi panas anu batur penuh di panas bos murah akenoy putra besi panas anu mana akenoy sayang akil ketua asamung anu bagir
Besi Panas Asamu Wakil Ketua dibayar deui. Asamu Loban Nengan Loban Asamu ngedi. Asamu ngaputra Besi Panas bagir deui. Aron Ayo Roy di sarana. Kedunungan Menir Kroskop Amanah Sakti Putra Besi Panas Parima putra Besi Panas anu mangan. Asubur Putra si Apu Subur Asubur Amanah Sakti Besi Panas apana irama sayangdi. Air Pan Amanah Sakti Air Pan anu bageun. Air Pan Amanah Sakti Parima putra Besi Panas. Air Pan Amanah Sakti sayangdi. Le Arane Roy kedua putra Besi Panas anu bageun. Asubur anu bageun. Deui asubur Sambung kayak anu mangan. Sambung bos muda Acokor Asubur putra Besi Panas Acokor anu mangan. Aya dibayar lakuan. Akinoy Wakil Ketua Amanah Sakti Wakil Ketua Akinoy anu bageun. Akinoy Amanah Sakti sayang deui. hadir Akinoy Amanah Sakti Panglima anu mangan. dari Koroskop Ketua Amanah Sakti Parima putra Besi Panas anu bageun. Ketua Putra Besi Panas Amanah Sakti Bos Roni Roy Ketua sanjina Putra Besi Panas Bos Roy tadi pake ageulina. Ketua Jasarengan Amanah Sakti anu bageun. Asubur Arani Roy bayar laguna. Arani Roy ketua putra Besi Panas anu mana Ya ajar teh subuh aturan Akinoy sayang deui. Besar Jaya dir Nuhun Akinoy deui. Atta Akinoy sayang deui. Asar dulu Akinoy anu bagus deui. Asubur anu mangan. Era bungsu Sareng abdi Arani Roy anu bagus. Arani Roy ketua putra Besi Panas anu bagir di aturan Akinoy sayang deui. Asamun sayang tapaksa Akinoy balik mah. Iya break dulu